Урматтуу менин мекендештерим, айланайындар. Мына Сапар Исаков менен Кубан Колматов камалганына 1 жыл 2 күн болду, 3 күн болду. Мага келип ошо 5-июнда айткан, экөөтен келип мага түштө келип айтты. Алмаз байке, бизди бүгүн камаган жатат деп. Мен айттым, күнөөңөр барбы? О, күнөөбүз жок. Мен да айттым, күнөөңөр жок да кантип эле камасын дедим. Менден да кетти. Мен мынчалык булар айбан экенин билбептирмин. Жанымда 24 жыл жүргөн адамдын ушундай ичинин баары упулас экенин билбептирмин. Менин күнөө. Бирок мен катачылыктарымды өзүм дайыма аңдойм. Ошо күнөөсүз балдар түрмөдө отурганча мен жанымды берем, ачык айтып. Мына Сапар Исаковду тест боюнча камап, Колматовду мектеп боюнча камап, а бирок эмнеге 1 күндө камап атат? Анткени күнөөсү бир. Райым миллионду иштен алып, таможняны могу Жээнбековский, Матраевский уурлардан тазалап баштаган. Ошон үчүн 1 күндө камап атат. Калгандар корксун деп. Билесиңер, Колматов иштеп баштаганда, Ош таможнясына барып, проверка барганда 1 күндө 10 эсе көбөйгөн заборлар. 1 күндө. Жылдын аягына дополнительно бир 200-200 миллион доллар элдин казынасына түшөт деп Колматов айткан, Сапар Исаков экөөбүз. Анан кийин мына эмнеге Сооронбай мынчалык Райымдан коркуп атат? Анткени Райым анын көп былыгын билет да. Булар же Райымды да Икрамга окшотуп камаш керек, же өлтүрүш керек. Анткени Икрамды эмнеге камады? О черный касса 24 миллион доллар. Бу жердеги штабка келген. Икрам алкылуу келген да. Анан сүйлөп коебуз деп жөн эле камап салды. Анын деле камалганы 1 жылга жакындап калды. Бир да следствие эксперимент жүрө элек. Жөн эле отурат да мына. Бу колхоздун башкармасы мындай койдой эле тамдап, муну сойгула семискен дегендей, моуну камагыла деп камата берсе, биз коюп элек карап турган. Мен буга чейин мынтип айтпайт элем, анткени эл дагы 1 жылдан ашык ишенип отурду. Бул адам деп айтышкан да. Азыр Кудай буйруса мага ишенип атасыңар. Айтканымдын баары чын болуп чыгып атат. 1 жыл мурун айтсам, Райым үчүн десем, эч ким ишенген жок эле. Дамир Мусакеев коррупционер, өкмөт берген квартирада жашайт. Матраимовтар, Жээнбековтар, Келдибековтар таптаза экенде аппап атат. Мына мен жөнүндө кээ бир журналисттер заказ аткарып, Райымды колдочу, Райым менен чайчу деп дагы бир жолу айтам. Мен Райым миллионду болгону 1 жолу 2010 жылы Курсан Асановдун үйүндө көргөм. Мүмкүн ошол жерде анын да апасы жүрүп чай кылгандыр. Мен кайдан билейм? Мен кайдан билейм? Анан кийин кантип эле Атамбаев бул жоолуктун баарын билген жокту. Айтып бербедим орусча, кыргызча да кайталап берейин. Мына мен ГКНБга ишенчимин. Жумасына 1 жагы 3 жолу маалымат берчи. Бир да маалыматта Ош таможнясы боюнча, Эркештан боюнча, же Райым миллионча бир сөз жок. Эмнеге? Мына 2013-төн 16-га чейин Ошское управление КГБны Асылбек Кожобеков башкарган. Андан кийин Идрис Кадыркулов баштаган. Анан кийин Сооронбай президент болгондон кийин Идристи ГКНБнын төрөгасы Асылбекти зам кылып коюп атпайбы? Ыраазычылыгын билдирип. Райым экөөбүздүн былыктарды сактап бердиңер деп. Бу улуттук сооп коопсуздук комитети азыр улуттук коркунуч болуп бартат. Албетте, ал жерде иштегендердин көпчүлүгү таза офицерлер. Мына антитеррористический центр дегени бар. Внешняя разведка, контрразведка. Бирок жанагы АКС деген баланы тезирээк ал жактан алып чыкпасак, саясий сыск менен, саясий укугун токтоо менен иштегендерди ошол жактан алып чыкпасак,
Bul çenle bular mı Sooronbay eldi bölüp jarıp atsa, hazır şu Uluttuk Koopsuzluk Komiteti jardam berip atat. Bölüp jarganга, çındıkta aytkandардын oozun japkanга jardam berip atat. Çakırıp alıp korkutup. Ayağı jaman bitet. Men dagı bir jolu kaytalayman. Egerde biz Kırgızstan'dı kalkozda oylasınlar, bizdi koyda oylasınlar. Bakiyev'te oşantı oylagan. Maksimal aytmadı böyle. Kırgızstan'ı 5 milyonu baranafты. Bular öyle otat, uza 6 milyonu baranafты. Sizler Bakiyev'lerden jaman bitesiniz. Bir jerinlerde kız kıla. Anan, buna men işi baganda Atambayev, Sooronbay'dı işletmey atat. Bilikке jılınıp atat. Men bilikti kalasam kalıp kalmakmın ekinci menut. Men çarçadım 6 yıl işte. 10. yılda estasınır. Sveti yok, yolu yok, akça yok, su yok. Bana zarplata, mugalimdiki 2000 bolçu, militsanlık 2000 bolçu, vraçlık 2000 bolçu. Pensiyada oşonday bolçu. Man barın oңdup kettim, armiya yok bolçu. Karimov soğuş başlayım dep korkutup. Anan mınday da, men oyum mınday olçu da, jaşlar gelip işlesin. Mına 30'dagı premier minister Isakov tap kelgen. Devir ministerleri 32-33'te bolçu. Bular Kırgızstan'dı götürmek da. Bu Sooronbay maga aytkan men şu akelik kılıp ele jardam berip turalım. Çındığında bunun oyu biyilik menen akça kendi. Biyilik menen akça. Jakşılıkты unutsam Kuday ursun desene, Kuday ursun. Kuday ursun, Kuday var. Anan keyin mına Atambayev, Үйüne Жатпаев söylüyor de. Bana kim söylüyor? Sana çimkirikler söylüyor. Albatta alacakta 10 çaktısı var bana bismenin atıra. Kalganları çimkirikte öyle salangdap gögörüp oturuşap da korkup. Men mına aylacak çıkıp atam. Antkenim menin katamda olgan şu Sooronbayga işengenim. Öz katamdı özüm oңdошum gerek. Anan keyin bu Kırgızстан tarihinde da var da bilesiңер. Mına Joloykanды alып kelgende jaşlar güreşke çıkkandan korkup boşa aksakal çıkkan. Men de aksakal olsam aylacak çıkıp atam mına açık aytay. Anan emnege jantalaşıp meni eптеп şu jebeltire albay, jakama albay atat. Atambayev söylöp kalsa kalganların bari koyga okşop turup beretти oyloп atat da jaman oylar. Oşonduktan mına uşaktardı taratıp atat kayradan. Дачасудагы самолетто Атамбаевдин бирдемеси болгондо бүт кал. Азыр мына Батукаевден эптеп бир Атамбаев Батукаевден акча алып чыгарды деп сөз чыгарыш үчүн баарын камап атат. Арбетте бир шылуундар. Анагы справкаларын оңдоп, диагнозун оңдоп, Батукаевди чыгарып жиберишкен. Бирок мен да ишенген Батукаев эле 3 айдын ичинде өлүп калат экен деп. Бирок мен Атамбаев Президент ал кезде şu Батукаевден мен сени чыгарам, акча бер деп айтат белем. Аны Сооронбай айтат. Анан sözümde ayağında urmattı menin tuğandarım. Men mintep aytarlım da men Kudaydan başka eçtekeden korkpoyum. Meni kaygırıp atkan nerse şu Atambayevka bir pakazaniya alabız dep günösü yok baldardı kamap atan. Janıma adamdık sapatın saktap tüzdürse kamap atat bana. Damir Musakeyev korrupsioner mi? Cembekovlar, Matrayimovlar, Keldibekovlar korrupsioner. Anam misalı eптеп Atambayev şu Batukayev'den akça aldı dep pakazaniya alam dep 3 yaşar balası var. Ayıda Salanovanı kamap atat. Bu doğru emas. Bu doğru emas. Bularga çıgat dep otursak, dagı 4,5 yıl kütöbüz. Biz koy belek kütkönç. Aga çeyin Kırgız elinde mınday süyle algan bir agalabı barten. Biz
kolxozdun koyları emesmiz. Kırgızstan kolxoz emes, ya Karasu bazar emes. Bu Kırgızstan. Oşonduktan bilmem. Buna men daima aytıp жүрөm. Buna köp bulutlu Kırgızlar için, Kırgızlar için o tizelep yaşagança bücüngdü. Turu vergen artık. Turu vergen artık. Oşonduktan buna azırkı Sooronbay Jээнбеков men bunu legitimdi prezident tap deseptebi. Antkenim o şaylığı ketken akçaların dokumentleri çıktı. Aytıp bersin kimden aldı? Sen korrupsiya menen görüşesin mi? Ya oşo 30 milyon dolar akçalardı bergenlerge iştep beresin mi? İştep beresin görüp atabız. Toylatıp men Atambayev prezident kezinde jaşınıp жүрgöndür. Hazır Kırgızstan'dı başkarıvadı. Parlamentin töragası baş bolup bücüngde boşakta duruşat başlıklarını götürüp. Oşonduktan sözümün ayağımda aytarlım urmatlı Kırgız elim. Bu azırkı özüm bilemdik sökürlük toktavasa biz mından ağrı Sooronbay gette bile çıkarsa çıkart. Büt şayk aleykandı çoğultkun. Buna Kırgızstan'dan çıkarılgan akçam çıkarılıptır. Oşu akçam menen kuşu çoğaldıp çıkarsa çıkart. Bağırınızlarga gelip bergenler için daha bir yolu rahmat. Aman bol. Jamandıktı, amandık çekin. Aman bolumuzlar, rahmat bakın.